Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriweho uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu. Komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora mu Burundi Seni yatangaje urutonde rw'abakandida bemerewe kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu. Ku 10 bari batanze kandidatire zabo, batandatu gusa nibo bemerewe kwitoza. Valentin Kaburahe numwe mu bangiwe, ariko ngo ntiyumva impamvu. Twege byadutangaje twaruka urupapuro ruvuye muri Seni mbwana bitratahura ngene bashaka kutubwira yuko ngo dossier yo bidakwiye, kandi imbere yuko bayakira barayisuzumye baraharura imbere ko duha reception ko byose bikwiye. Mu Butaliyani imodoka zirimo indangururamajwi ziri gukoreshwa mu kugira inama abaturage kuguma mu ngo kubera ubukana bw'icyorezo cya virusi cyiswe COVID-19 kizwi nka coronavirus. Ku baturage ubuzima bwa buri munsi bwahinduye igisobanuro. Abantu mu by'ukuri bahahamutse kuko imibare bye byose namwe murabibona ko iteye ubwoba, komeza kwiyongera umunsi ku munsi. Bafite ubwoba nyine kuko ni ibintu bidasanzwe kandi ni ibintu batamenyereye, ubuzima bumeze nk'aho bwahagaze. Naho mu Rwanda abagabo babiri bahoze mu buyobozi bw'umutwe wa FDLR baregwa ibyaha by'iterabwoba batangiye kuburanishwa n'urugero rwihariye rw'uburanisha imanza zambukiranya imipaka mu Rwanda. Turajya i Nyanza aho urwo rukiko ruri. Ntibibagirwe n'ikinamico runana muri ibi biganiro wowe na Jacques Nitegeka. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Butaliyani aho imodoka zirimo indangururamajwi ziri gukoreshwa mu kugira inama abaturage yo kuguma mu ngo, ariko kujya mu kazi no gukora izindi gahunda zihutirwa biracyemewe. Imyivumbagatanyo mu magereza yakomeje nyuma y'uko ibikorwa byo gusurwa bihagaritswe. Abantu 9 bari bafashwe bugwate muri gereza ya Merifi mu majyepfo y'igihugu barekuwe, ariko abafungwa 23 baturutse gereza ya Foggia kuwa mbere baracyaburiwe irengero. Ahandi mu Burayi, Minisitiri w'Intebe wa Autriche Sebastian Kurz yavuze ko nta muntu uturutse mu Butaliyani uzemererwa kwinjira mu gihugu nta ruhushya rwa muganga bafite. Espanye yafunze ibikorwa by'inteko ishinga amategeko mu cyumweru kimwe nyuma y'uko umuyobozi wungirije w'ishyaka rigendera ku matwara y'ubuhezanguni Vox yanduriye iyi ndwara ya coronavirus. None se abatuye mu Butaliyani bari kwifata gute mu byemezo bishya bikarishye bya leta y'Ubutaliyani? Jean-Claude Nsabimana n'umunyarwanda uba mu Butaliyani navuganye nawe ntangira mubaza aho ari. Ba muri komine bita Carono Petuzera, ni iminota 20 uvuye mu mujyi wa Mira. Ubuzima bwahindutse noneho kubera imibare ikomeje kwiyongera y'abantu banduye iyi ndwara ya coronavirus. Ubu ndi mu rugo, ntago nshobora kuva mu rugo, sivye ngewe nta n'undi muntu ugomba kuva mu rugo, niko amategeko yatanzwe. Mbega ibyo dukora byose tugomba kubikora tutavuye mu rugo. Nk'iyo mukene nko kujya kugura ikindi kintu cyabasayidira mu rugo bigenda bite? Imbere twahashye ibintu bishobora kudufasha nibura nko mu kwezi, ariko nk'ibintu byoroheje nk'imboga n'imbuto turabigura online kuri internet bakabituzanira mu rugo. Wowe ufite abana? Mfite abana babiri. Nk'umuntu ufite abana, kuba uri mu rugo, wazindutse uri mu rugo, ni ibintu bishya? Ntabwo byoroshye, nawe urabyumva. Abana bamenyere gukina, kujya hanze bakajya mu gukina n'abandi bana, bakajya mu mashuri. Kwirirwa mu rugo nabyo ntago babikunda, usanga badatuje, ariko nyine ni ukugerageza tukabakaruma, tukababwira ko hari ikibazo gikomeye cyane, ko batagomba gusohoka kandi ko bagomba kubyumva nyine bakabyubahiriza nk'uko natwe twabyubahiriza. Nk'aho ngaho utuye, ese abaturage barimo barabyubahiriza koko cyangwa hari abasohoka kubera nyine akamenyero ko kuba bari basanzwe bajya hanze? Urabizi amategeko bereho nyine gukurikizwa, ariko ntabwo ariko abantu benshi babyumva. Muri rusange hari
agakomeza nyine kugenda gutembera ko baramutse bafashwe nyine bahanwa kuko amategeko ari hano yarakomeye utayakurikije nyine hano. Ahuriye abo muturanye hari ubwoba, abantu baratekanye, barumva ari ikintu gishobora kurangira cyangwa bahahamutse? Abantu mu by'ukuri bahahamutse kuko imibare ibyo byose namwe murabibona ko iteye ubwoba, ikomeza kwiyongera umunsi ku munsi. Bafite ubwoba nyine kuko ni ibintu bidasanzwe kandi ni ibintu batamenyereye, ubuzima bumeze nk'aho bwahagaze. Baba bigeze bababwira igihe ibyo byemezo bishobora kurangirira? Bavuze kugeza ku itariki 4 z'ukwa kane. Urumva icyo gihe muzashobora kukihanganira nta kintu mukora mudasohoka mu rugo? Nta kundi, burya amagara nyine arakomeye kandi twese dushaka kubaho, kandi urumva nta yandi mahitamo, tugomba gukurikiza nyine amategeko kugira ngo dukomeze tubungabunge ubuzima bwacu. Jean Claude Nsabimana, umunyarwanda uba mu Butaliyani. Tukiri ku makuru y'iyi ndwara ya coronavirus, abaminisitiri b'ubuzima mu bihugu 16 by'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo byafashe icyemezo ko inama z'abategetsi b'amaguverinoma zose zizakorerwa mu mashusho ya videwo aho kuba imbonankubone nk'uko byari biteganyijwe. Biri mu migambi yo gukumira ikwirakwizwa ry'iki cyorezo cya coronavirus. Kugeza ubu muri aka gace ka SADC hari ubwandu 7 bwonyine bwemejwe, bwose bukaba buri muri Afurika y'Epfo kandi buri ku bantu baje mu gihugu bavuye mu Butaliyani. Ariko mu myiteguro y'uko icyorezo gishobora gukwirakwira muri aka gace kose, ibihugu byanemeranyije ko ngo bigomba gukorera hamwe mu guhugura abantu mu rwego rw'ubuvuzi ndetse no gukoresha imbaraga zabyo hamwe mu kugura imiti n'ibindi bikenewe mu buvuzi. Mu Burundi, komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora Seni yatangaje urutonde rw'abakandida bemerewe kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu. Ku bantu 10 bari bashatse kwiyamamaza, 4 muri bo bangiwe. Abifuza kwitoza ku mwanya w'umukuru w'igihugu bari bahawe itariki ntarengwa ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu y'ukwezi kwa gatanu. Mumbabarire, ni inkuru mugezwaho na Marike niyo nkuru. Mu bankiwe harimo Domitien Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu mu kiringo fata kibanza inyuma y'amasezerano y'amahoro ya Arusha mu 2000 yari yatanzwe n'ihuriro kira Burundi. Hankiwe kandi Jacques Bigirimana arongoye umugambo wa FNL wahoze uramutswa gwa Sagaton. Abandi bankiwe ni Anise niyo nkuru atwara umugambo wa CDP, akaba yahoze ari umunyamabanga w'ihuriro Senared rihurikiyemo abanyepolitiki bahungiye hanze, akaba yaraherutse guhunguka. Valentin Kavakure yari yatanzwe n'umugambwe FPN Imboneza nawe nyene yankiwe. Uwo mugwi umenyesha ko bankiwe bafite uburenganzira bwo kwitura sentare ijeje kubahirizwa ibwirizwa shingiro mu kiringo c'iminsi 2 kugira ngo ibatunganirize. Abemerewe kwitoza muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu ni Evariste Ndayishimiye aserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, Agatongwa aserukira umugambwe CNL, Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu akaba aserukira umugambwe w'Iprona, Francis Rohero azokwitoza nk'uwigenga, Dieudonné Nahimana azokwitoza nawe nyene nk'uwigenga, na Leonce Ngendakumana aserukira umugambwe Sawanya Frodebu. Umugwi Seni wibutsa ko abemerewe guhiganwa kw'ikiringo co kwiyamamaza kitaragera. Umwe mu bangiwe rero ni Valentin Kavakure wo mu ishyaka rya FPN Imboneza. Mu nyandiko Seni yasohoye yatangaje ko zimwe mu mpamvu zatumye yangirwa kwiyamamaza zirimo kutuzuza umubare w'abasabwa gushyigikira umukandida 200. Navuganye nawe ntangira mubaza uko yakira icyemezo cya Seni. Twege byadutangaje twaruka urupapuro ruvuye muri Seni mugani ntituratahura ngene bashaka kutubwira yuko ngo dossier yo bidakwiye kandi imbere yuko bayakira barayisuzumye baraharura imbere ko duha reception ko byose bikwiye, kuvuga yuko tudakwiye 200 baraziharuye duhagaranye imbere yacu n'abamenyesha makuru bahari. No kuvuga ngo impamvu Seni yabahaye ntimuzemera cyangwa ntimuzisobanukiwe? Oya, ntabwo tuzemera kubera izo dosi ko ari izine, izo mpamvu zose barazisuzumye twicaranye baranatubwira dusubireyo bukeye, baratwemeza batutuvara batuvuze ko byose bimeze neza. Mu mpamvu enye Seni yatanze ibangira iravuga ko ikemanga imikono y'abantu babasinyiye. Urumva ivyo bintu z'iya mpapuro ziza zivuye mu ntara zose zicana n'abanwanyi bavuye henshi. Urumva jewe ubwo rwego yuko bafise ubuhinga bwo kuvuga ko kwemeza ko naka sinyatira ariyo cyangwa atariyo n'ubwa mbere ndavyumvise. Kugira uvuge ko sinyatira ariyo cyangwa atariyo ufise iyindi sinyatira urabira ko hanyuma se ibyo Seni ivuga ko ubwene gihugu bwawe watanze
ngo budahuye n'ingingo ya 94. Ibi bishatse kuvuga iki? Iki gipapuro cya nationalité ni igipapuro buzuza bika kwizina ukacusinya. Rero gene kidahuye ntavyo nzi ntasiguro baraduha. Jewe mfise ubwene gihugu bumwe bw'Uburundi nta yundi bwene gihugu bwa kabiri mfise. Rero sishobora kumva gene ngo nacujuje bavuga ngo canditse nabi. None umuntu yandika nabi gute? Urumva ivyo vyose bari bakereye gutomora neza kurusha. Maze imyaka 12 nibwo wa leta atawundi bwene gihugu ufise urumva biragoye kugira uharirize muntu ngo ubwene gihugu bwiwe. Ubu dukoresha amategeko tuzokwandika twandikire kuri constitutionnel hama twizere yuko inahe izotuma iturekurira kugira tuje mu matora nk'abandi. Valentin Kavakure wo mw'ishyaka rya FPN Imboneza. Urambabare kandi Valentin, ngira ngo mu ntangamarara y'amakuru nari nakwise Valentin Kaburahi, ariko ni Valentin Kavakure. Hanyuma kandi nisegure itariki ntarengwa yari yahawe abakandida kuba batanze amadosiye yabo ni itariki ya 5 z'uku kwezi kwa 3. Iyi ni BBC Gahuzamiryango. Urayumva kandi no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com. Ariko tutarava kuri aya makuru, Domitien Ndayizeye nawe wigeze kuyobora Uburundi kuva mu mwaka wa 2003 kugeza muri 2005 aravuga ko kandidatire ye yanzwe ngo kubera ko atujuje imikono 200 isabwa n'urwo rwego rw'amatora rwa Seni, ibintu yatubwiye ko ngo byamutangaje cyane. Turagaruka ku makuru arambuye mu kanya nyuma y'akaruhuko gato cyane. BBC Gahuzamiryango saa moya zirabura iminota 19 mu Rwanda no mu Burundi. Urugereko rwihariye ruburanisha imanza zambukiranya imipaka rwatangije kuburanisha imumizi urubanza rw'abagabo babiri bahoze mu buyobozi bw'umutwe wa FDLR. Inyase Nkaka wari mu muyobozi mukuru w'uyu mutwe yarezwe ibyaha 7 birimo n'ubugambanyi ndetse n'iterabwoba. Naho Jean Pierre Nsekanabo wari ushinzwe iperereza rya FDLR we aregwa ibyaha 6 birimo ubwicanyi n'iterabwoba. Uyu munsi umwanya wahariwe ubushinjacyaha ariko iburanisha ryarangiye budashoboye gusobanurira urukiko ibyaha byose aba bagabo bakurikiranyweho. Umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutse ari mu rukiko aduteguriye inkuru. Abaregwa bombi binjiye mu cyumba cy'iburanisha bazengurutswe n'abacungagereza nk'uko umucamanza yari yabisabye mu iburanisha riheruka. Nta nzitizi n'imwe isubika urubanza yongeye kugaragazwa, bityo urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Mu gihe cy'amasaha agera kuri 6 ubushinjacyaha nibwo bwihariye cyane ijambo bugaragaza urutonde rw'ibirego bukurikiranyeho aba bombi. Bwareze Inyasi Nkaka wumvikanaga no ku mazina ya Laforge Fils Bazeye ibyaha 7 birimo ubugambanyi, iterabwoba n'icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu mahanga. Lieutenant Colonel Jean Pierre Nsekanabo wanumvikanye no ku mazina ya Kamara Abega we wari ushinzwe iperereza muri FDLR yarezwe ibyaha 6 bisa n'ibiregwa mugenzi we Nkaka, gusa we ntakurikiranyweho icyaha cyo gucengeza amatwara asebya igihugu mu mahanga. Ibyaha bombi baregwa ngo bihera mu myaka za 1998 ubwo binjiraga mu mutwe wa Paris waje guhinduka FDLR nyuma y'imyaka 4. Ibyaha biregwa abagabo bombi birimo by'ubwicanyi buregwa uyu mutwe bwakorewe mu burengerazuba n'amajyaruguru y'igihugu. Hari nk'ubwicanyi bwahitanye abasaga 200 mu nkambi ya Mudende yarimo impunzi z'abanyarwanda bari batahutse bava muri Kongo. Mu gihe kibazwa ubushinjacyaha buvuga ko Inyasi Nkaka yemeye ko yari umuvugizi w'uyu mutwe, ariko akavuga ko ntaho ahuriye n'ibikorwa by'ubwicanyi biregwa abarwanyi kuko atigeze aba umusirikare. Colonel Abega nawe yemera ko ari we wari ushinzwe iperereza, ariko nawe mwibazwa ngo yahakanye ibyaha birimo ubwicanyi biregwa uyu mutwe. Ubushinjacyaha ariko buvuga ko aya ari amatakirangoyi. Ubushinjacyaha buvuga ko ntaho aba bahera bahunga ibyaha byakozwe n'abarwanyi kandi ari bo babahaga amabwiriza. Ikindi kivugwa n'ubushinjacyaha bushimangira ibirego ni ubutumwa buvuga ko bwagaragazaga icyizere bari bafitiwe abo bombi bari bavuyemo mu gihugu cya Uganda bagafatirwa ku mupaka wa Bunagana basubiye muri Kongo. Ubushinjacyaha buvuga ko iyi itari inshuro ya mbere bagiye muri Uganda, aho bwemeza ko babaga bagiye mu biganiro n'umutwe wa RNC na urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri uru rubanza hongeye kumvikana izina rya Philemon Mateke, umwe mu bagize guverinoma ya Uganda warezwe ko ari we wahuzaga FDLR n'umutwe wa RNC. Iburanisha rya none ryarangiye abaregwa badahawe umwanya wo kwiregura, dore ko n'ubushinjacyaha bwari bugikomeje gusobanura ibirego. Iburanisha ritaha ryashyizwe mu kwezi gutaha ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4.
inteko ishinga amategeko mu Burusiya the Duma yatoye yemeza impinduka mu itegeko nshinga zishobora gutuma perezida Putin aguma ku butegetsi kugeza mu mwaka wa 2036. Izi mpinduka zizamwemerera kongera kwiyamamaza mu myaka iri imbere, kandi aricyo gihe yagombaga kwegura ku butegetsi. Bwana Putin yabwiye inteko ishinga amategeko ko ashyigikiye izi mpinduka zivana inzitizi z'igihe ntarengwa ku muntu wese ushaka kwiyamamaza mu matora ataha mu Burusiya. Yavuze ko urukiko rw'ikirenga ngo ari rwo rwonyine rugomba kugira ijambo rya nyuma, kandi ko izo mpinduka zizashyirwa imbere ya rubanda mu matora. Ubu noneho ni umwanya w'ikinamico urunana. Abaturage b'Inyarurembo bashimishijwe cyane n'impinduka zagaragaye mu mitangire ya serivisi ku kigo nderabuzima. Hagati aho Philippe yakereye kujya gukora ikizamini cya nyuma cy'akazi. Tumwifurije amahirwe. N'urunana. Ninde uza kubasura sori? Yewe, ahubwo se ntimuza kumusuhuza Fili? Mbese ugira ngo uyu munsi mfite umwanya? Urabuzwa n'iki se kububona Fili? Butiki ntiwayikinga ko kukanyaruka? Reka uyu ntajya kuri butiki. Yewe hari ahantu nasabye akazi. None uyu munsi nibwo njya gukora ikizami. Ibyo ndabizi koko. Nkwifurije amahirwe masamasa ahubwo. Ahubwo sori. Dore niwe muntu wa mbere tuvuganye kuva nabyuka. Nintsindwa umenye ko ari wowe rwose urabunteye umwaka. Baba we. Jewe sori na mwene Tadeyo. Reka nduwa bene. Sinjye ntera umwaka n'ukuri kw'Imana. Ahubwo suretse kubeshya. Harya ari n'umugore wawe Budensiyana, ninde mwavuganye mbere muri iki gitondo? Oya mbwiza ukuri. Ubwo nintsindwa n'abari Budensiyana. Dore niwe wambwiye ijambo rya mbere mu rukerera ngo waramutse neza sheri. Nanjye ntiwaramutse neza shushu. Ubwo rero urumva ko ashaka kuba ari we. Ubwo rero nawe uri buwuntere. Wiko murasetsa gusa. Ni mureka nigendere rwose mutankerereza. Sorry. Karame. Ngaho rero bye. Ego wirirwe. Nakoze pe. Gusa nkwifurije amahirwe da. Nakoze. Bonne chance chérie. Merci beaucoup ma chérie. Hanyuma se Budensiyana murumuna wanjye. Karame sori. Urakuriwe rwose. Urakuriwe pe. Niko bimeze. Yewe nizere ko watangiye imyiteguro yo kubyara rero. Aha nditeguye. Kubivuga se nk'utabyizeye neza we. Ugomba gutangira imyiteguro yo kubyara. Ariko ubwo ni icyo umuntu agomba kwitegura. Si ngaho. Erega ni byinshi ugomba kuba wariteguye mbere y'uko ubyara muko. Imyambaro y'umwana, ibyo kurya n'ibindi. Ego koko di, ngo ifu y'igikoma igomba kuba iri hafi. Mituweli kabiri hafi. Reka njye ntabwo nkoresha mituweli, nkoresha RSS. Ngaho. Hanyuma rero ugomba kumenya ko ugomba kubyarira ku kigo nderabuzima. Ego baba, mbese we. Uzi ko twibereye mu biganiro none amasaha yo kujya ku kazi akaba yangeranye. Reka nitegure njye ku kazi. Nzashaka akanya nze ngusura ubinganirizeho kurushaho. Ndabona kameze neza rwose. Yewe mujyana buriya kuko kuvuza umwana agifatwa n'ibya mbere pe. Umuti bamuhaye rwose urimo kumuvura nta kibazo rwose. Urya wihutiye kuvuza umwana kigaragaza kimwe mu bimenyetso by'uburwayi. Nta kabuza byorohereza abaganga kumuvura kandi agakira vuba kuko aba avujwe indwara itarakomera. Nose uzi ko twakishyuriye 100%. Nta kundi byagombaga kugenda ko nta mituweli ye mwari mufite se nyine. Cyakora rwose buriya hari n'ikindi nishima. Uzi ko nahise nishyura mituweli kubera gukoresha ikoranabuhanga byose ako kanya nkava mbitunganije. Nishyuye birangiye rwose. Gusa kubera ko ntayitangiye igihe byabaye ngombwa ko dutegereza ukwezi kugira ngo uwo mwana atangire kuyivurizaho. Ikoranabuhanga mu gushaka no guhabwa serivisi byoroheje ibintu rwose muri serivisi yo mituweli da. Noneho rero hakaba na wa muhungu wakira abantu di. Maburi. Maburi rwose. Uriya yari agiye gutuma abantu bacika kujya kwivuriza ku kigo nderabuzima rwose. Ariko twaragiye tubona aratwakiranye na yombi. Aradutunganyiriza rwose. Aha. Maze ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima bwamaze gushyiraho agasanduka k'ibitekerezo. Nibyo se? Nibyo rwose. Ubu umuntu yumva atanyuzwe na serivisi yahawe, agahita yandika agapapuro kavuga uko abyumva. Reka da. Uko yahawe serivisi nabi.
erega si n'ibyo gusa Hari n'ikindi se? buriya ku muryango wa buri biro yego bamaze kwandikaho nimero y'uhatangira serivisi, ariko uzi ko nazibonye di ndetse na nimero ya titireri, ku buryo iyo hari ikibazo ugize uhamagara. Izo ngamba zose zafashwe kubera ko hari hamaze kugaragara abantu binubira serivisi mbi babonera ku kigo nderabuzima cyacu. nuko rwose barakoze kubyumva bakafatira umwanzuro. koko reka mama yarakaye devu. mukecuru tubabarire ni ukuri. nyine umwana yatubwiye ngo nyogokuru aradushaka ngira ngo urashaka ko dusangira. kandi twari tunaniwe tuvuye ku kazi, turavuga ngo reka tuze mu gitondo. icyo nzi cyo nimukomeza gusigurira umukobwa wanyu mu rugo rwanyu ni akazi kanyu. wowe mukobwa mama, hari undi mugira se utari Norini? Norini inzu yanyu yayihinduye ihuteri, mupfa kurenga irembo gusa abagabo bakayinjira. kwiki yego wimukabiriza mukecuru ko Norine dusanga yakoze akazi ke neza se, ubwo byaba bimeze bityo agakora ryari? icyo mfa namwe mugira icyizere kidashoboka. oya mukecuru, Norine tumara igihe kirekire rwose turamuzi. muramuzi bihagije mama we. niba mumuzi rero nimumvire mu rugo mugende, mwumvire mu rugo, n'ubundi ntacyo njya mbabwira ngo mukemere. nubwo tumuzi ariko tuzi ko dukunda kandi turakwizera mukecuru. none niba munyizera ko mbabwira iby'umukobwa wanyu ko yahinduye urugo rwanyu ihuteri ntimubyemere? ejo sinamusanze na Karemera bambaye imyenda yanyu barimo bifotoza bameze batya, barimo bifotoza. nyamuntu udatembagara mama. ibyo bintu niba ari byo Norine yakoze rwose devo ntabwo nkira rwose, ntabwo dukiranuka. ariko se wowe urumva yabikora koko? umva se mbabwire, ubwo Karemera yambaye imyenda y'umuhungu wanjye wowe Shyaka, naho Norine nawe yari yambaye imyenda ya nyirabuja nawe n'ishakoshi mu ntoki, reka yavimviye atya. reka sinakubwira Norine nyine. ariko ubundi ko amafoto hari murabihakanira iki koko? ubwo murabikana koko mu kazi? ako kabara agasuzuguro mama. devo sinkigiye ku kazi, subiye mu rugo nkurikirana icyo kibazo, ntabwo bishoboka. ariko se Stefa ndakumva Tadeo. Eko ndeba ko uyu munsi tugashoje kare, harakurikiraho ikira. umva nawe harakurikiraho gutaha mu rugo se? ndahita ntaha njya mu rugo rwose. ubwo se uravugisha ukuri wa mugabo we? ni ukuri da. ubu ndashaka kugera mu rugo kare, mbese na Nyiramariza akabibona. reka ye ubu ndashaka rwose kumutungura. ariko buriya wakwereka uko ejo Nyiramariza yamfashe. mwarashwanye se none uratinya ko utinze gutaha yarogoheza inyuma? reka da, ahubwo ubu ngubu mfashe neza ku buryo budasanzwe. mbese mfashwe nk'icyana cy'ingagi. umva ubu ngubu arankorera ibintu byiza gusa kandi ngo ubwo arishimira ko nahingishije wa murima yewe. tekereza, erega ziko uriya murima ari njye wawuhinze kandi ari na Dina. mbese wa mugani iyo myaka iri mu murima imeze iti? kimeze neza ra. ubwo Nyiramariza nyine azi ko ngewe Stefano nisubiyeho ngahingishiriza imirima urugo rwacu. ubu rero mfashe neza, ngo nubwo ibyo byose biba byakozwe, iyo umuntu nyine atitereye akabariro ku rugo yumva hari ikibura. ubwo se niba ibindi byose agufashe neza, ubwo ugira ngo n'ibindi ntibizaza Stefa? tegereza. ariko si ubwo ntiryarira. ntabwo namenya. gusa rero Tadeo urabizi, uri inshuti yanjye magara, rwose ntacyo nguhisha. Tade, ni ukuri rwose uko bimeze, meze nk'uwicare hejuru y'ikibombe. ikibombe? nyine ndavuga ukuri nahishe ku bijyanye n'uriya murima. kandi kigomba guturikaho gacwa we, byanze bikunze kigomba guturika, kizakwanura da rwose. tekereza rwose igihe Nyiramariza azavumburira uko umurima wahinzwe na Nadine, ko ibishyimbo birimo ari we wabiteye, nzabyifatamo. umva rero nkubwire, nta kindi nakubwira nk'inshuti yawe, wowe w'umugabo uvugisha ukuri, urahegomeza kujijisha bariya abagore bawe rwose, uvugisha ukuri. ubwo se we papa ndabaza Honori? ni njyewe. rego uyu mwana asigaye asuzugura, ariko reka asuzugure. mu gihe da mwana mugabo yararya arabyibuha azana amabuno, reka ntiwarora, kandi yaje angana n'urushishi. hako nawe wimucyurira mukecuru.
honori karame sobanura impamvu tumara kugenda ukazana abagabo mu rugo rwacu. rwose nabuze icyo mvuga kuko nta bagabo nzi nzana hano. urabihakana uhereye koko nori ko ari uko nsabye imbabazi nkabyihorera ntabwo nari ngiye kubafungirana mu nzu ngo baze babasangemo. tubwize ukuri nori rwose ngewe mukecuru arambeshyera sinzi rwose ibyo avuga iyo abikura. ariko ni ishyano koko niko nuri umpinduye umusazi koko kandi mvuga ibyo nahagaraho n'amaguru yanjye abiri koko wa mukobwa we. none se devo ubu turamenya uvugisha ukuri arinde. kuva nagera sinzi icyo mpfa n'uyu mukecuru. mbere yanyoherezaga kuvoma nkamuvomera, yanyohereza kumuhingira nkajyayo, ariko ubu sinasigara ndiri wenyine ngo njye mu mirimo ye. ibyo rero byatumye anyaga cyane. yababa rangwita mukamisha we ni kwa muko ubu uratinyuka ukambeshyira mpagaze imbere yawe koko nta n'isoni ufite ngo nguhingisha yewe nyine babwiza ukuri mukecuru, babwiza ukuri ikintu gituma unyanga. mbega iryo mboneye mu rugo rwa Shyaka. njye nigire ku kazi buretse kugenda devo buretse. ubu se mukecuru na honorine ko wumva bafite ibintu byinshi baziranyeho tutazi, baradukerereza akazi hejuru y'amatiku yabo koko. ariko ntimunyumvira ubu ndi umunyamatiku kuko mukaza ubu wumpinduye umunyamatiku kuko kandi ibyo mvuga njye mbihamya mbifitiye na gihamya mbifitiye ibimenyetso ariko nta n'ikibazo nta kibazo kumbeshyera gusa biri hehe ni umunyamatiku. iki cyemeza ko ibyo tugira ari ukuri. umva Shyaka uwo mukobwa naguhe telefoni ye maze rero adafitemo amafoto ahamya ibyo mvuga byose maze noneho mubone kumpindura umusazi. ariko mukecuru aretse kubajya telefone yanjye ngiye telefone nyine jemite naguha iyo telefone Shyaka nayiguhereza. ariko rero telefone kadidimanga ntabwo ino telefone ari n'iyanjye ngiye telefone murayishaka niba atari iyawe ubu uyifite ute sana senyine ndabona ari nashya ahubwo iyi telefone niyo baba bamuhonze. iyo nanjye n'ubwa mbere nyibonye. ntabwo telefone nyine ntabwo ari iyanjye n'iy'abandi. ntimunyumvira ubundi se sana senyine ijya hino ndebere devo ndebera nawe reba hano ndebera. mutampindura umurwayi wo mu mutwe kandi ibyo mvuze narabibonye. Mana nyagasani we ibi ni ibiki koko nori ibi ni ibiki. umva devo uyu mukobwa sinshobora kumusiga mu rugo rwanjye. uruhano ibiki nta soni. fata icyitwa icyawe cyose utuvire mu rugo turajya ku kazi. umva turajya ku kazi utakiri hano nta soni. fata utwawe usohoke. yego mana sheri none se wavuye hahandi uhitira hano kuri butike we. yego shabude tekereza ni ukuri noneho waje kare ndabona wanogeje igipondo cy'amandazi watangiye no kuyateka. nibutse ko b'abana bajya baza kundangurira bagomba kuza uyu mugoroba. ndavuga nti nintaza ngo nyabatekere turabaduhombye rwose. hanyuma se wowe akazi kagenze neza sheri? yewe kagenze neza nk'uko uba wabinyifurije mu gitondo. yewe ntako utageze pe. uzi ko nari nyuze hano ngo mbe mfunguye butike we reka mbe nkogereza ibi bikoresho rero. oya have bude oya bireke rwose. umva Filipora mbirekere iki se kandi ubona bifite umwanda. ndaza kubikora rwose byihorere. gusa we ntubona ko uko umeze uratwite wira uhagaze mu kwigisha ni ukuri naba nkuvunisha pe kandi nyine atari byiza ku mugore utwite. ubu se urabikora koko? uretse aya mandazi ashye maze urebe. hanyuma se sheri ndakumva ikizamini cyagenze gite? umva nagikubise. uravugisha ukuri noneho bahise bakubwira ko watsinze. oya ariko nkurikije uko nabonaga byoroshye nuko nabisubije ndizeye rwose 100%. ni ukuri uzabitsinda. ariko shabu densiyana karame kiriya kigo naragikunze cyane ngize amahirwe nkabona akazi byashimisha. ariko se wagikundiye iki? umva hariya hantu hari umugore wakira abantu neza pe. ariko nkubaze abagore mbese abandi bo ntibatanga serivisi nziza ra? ariko njye mvuze umugore kuko ari we nahasanze ngira ngo niyo nahasanga umugabo nawe yari kumpa serivisi nziza. kuko nizo ndangagaciro za kiriya kigo rwose. njye nkubwire rero uwo nahasanze. hari ikindi se sheri? ayiwe sheri we mana yanjye we. ayiwe Philippe abaye iki naho mu kiganiro unana cy'ubutaha.
ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. barakoze bamwe ikinamico urunana ni nabo batugejeje ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu wa 2. utabashije kwiyumva ushobora kujya kuri bbc.gahuza.com cyangwa se kuri Facebook ugashakisha BBC Gahuza. Yarahaguruwe na Jacques Nitegeka. Paul Mason yadufashije kugira ngo amajwi abagereho harongorotse by'Prudence y'uko ku BBC Gahuzamiryango.